Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal mon nanɗon alluwal nogas e goo. Ngal ɗo alluwal non jeeyi ɗum ko horɓe balɗe nogas ɓe ene natoya nogas e goo. Alluwal mon nanɗon ko darɗe 4 juulete. ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, wona calminal ɗiɗi kala hen darde noon ko fatiha lawol gotol, qul huwallahu ahad laabi nogas, ko darɗe 4 juuloton. ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, wona calminal ɗiɗi kala hen darde noon mbatta hen ko fatiha lawol gotol, qul huwallahu ahad laabi nogas, ko nafila noon wona farilla. Sa waɗi keɓa moƴƴere wonde hende, sa amani wadde no ɓuuri. Sani jeddowo an jokku haajuma ndewoya Allah ma. Sani jeddowo an hoto yeddodira an gollu saɗa wawi, a wawa gacca jokka haajuma. Ko moƴƴere woni hen mbaɗa keɓade ko darɗe 4 juuloton. ɗiɗi salmine, ɗiɗi salmine, kala hen darde ko fatiha lawol gotol, qul huwallahu ahad laabi nogas. Alluwa mon nanɗon onon horɓe nogas jamma jofoyowo nogas e goo o nanɗon mbaɗanmo wonande coftude jiɗɗo wadde moƴƴere e jamma he. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillah rabbil alamin. On jarama, wassalam.